Ya yense ya mwani gotoko ya chakera kurwasi county ya Kisii asengo kumanya buna omo MCA weli goma nyambega gisesa nigo abolire abana siasa gotika kuburukania siasa nabo igo chigosori anigago chamaga yo omo MCA yo kumenyekwa kurwasi getige chigosori kya Gusii Stadium chingaki enkoyo ya Shabana FC yali kominana ne timu ya Kisumu All Stars murikicho Brighton Makoli na Mange. Omo MCA we wodi yerigoma yigotoka se county Nyamira nyambega gisesa ni goli tukira nyora chinga kichingongu anekera nyara kawi kasegeti kya Gusii Stadium asogo jigo tyotere na kuriya liengoyo ye timu ya Shabana ekara kokosorigu asegeti ekyo korangana nyambega ni gaumerana na bari bamose likuru asegeti ekyo anene akwerabuna ni go bamotebya ni go batumedwe n'umugabana we county ya Kisii Paulo Simba Arati asali tukolia rero ntwenda gari stadium ya Kisii ro mupira namanya goitwa nabamura baragotebe batumire n'umugabana akurukunga Simba Arati yora magana akeroke boundary ngaba gusimo manyete ntwagenda court amagana akeroke boundary kero twenda court tugatebanga court edita maininga ye boundary ya Nyamira na Kisii ere ise town ya Keroka kero bangita sana na bona renya gitali ngomwe toko koronga moroche nbaje bande jochinse gisesa yo nyara ka okwana anigitoseni Candice TV ni gobono anyarire gakuburi abana siasa bwetanga na siasa kurwa sensemo ya mangana yengoyo anekera buri umugabana bwe county ya Kisii Simba Arati amono mubunge bwebunge ya South Mugirango Sirona Sosoro kobeka chitao dijabensemo na gotige timu eyo kogenderera pro mugabana Simba achoretu renji na bonchorire n'abantu ndete musababe tolerant ucha saba Gusii n'abantu abamo ngora Kisii cyabe stadium rero abantu ba Simba no Moscow soro bakonya kuramana ekitari egento tutageta Gusii ngane timu ya Shabana tutete muvugo chimotu kiro muntu aye support korangana gisesa nigo aichandete ngana bunaniga abantu kuri account Nyamira ikatwarenge Kisii gali nande ngori tsendanda abanyamira bari mega yane iko bagotebu kunga tibacha gukora biashara Kisii ngabantu abanyamira bagotebu tibacha hotel Kisii tibache ba Kisii tibache kanisa Kisii ngatutigare Nyamira eketaliyo egento tutagete kobera Gusii yaitu tutete tobamo nande nere information ndade go pass ingantu abantu banyamira county Kisii town entune town yaitu entune town we supported in business we supporting Nyamira we supporting Keroka na town inde chionspi tutaiti siegi korangana gisesa ni gatabuna barabuna ba MCA kurwa se county Nyamira nigo baje kutyoderire timu ya Shabana korangana nigo aba MCA be county ya Kisii bakara sense ya China msiko jaba MCA 13 elected twaje stadium support Shabana aba MCA ba Kisii county wansimunga maite China bagaraki bagakale tutwadarenga toraba gusika toche twamanya goseri ku stadium intekaro naso amutu bandu sina vujo aba sigari batagongonya kubatakana nekina akyorobero akeroka ekikera se kambero bono nanda magana Keroka ne chibondo kinde chionspi tige koti ya time edita maini na kieko gendera asensemo yo kurobekana gwakorakana nderi tukiregaro mote no regali town yo gasambu moto bere myake mengi mote oregari kesi bisko endo da tutige violence titoba ngabagere to waita to affective into bieto demonstration ntiba tigajibe peaceful to protect peace to ende gochi moto tari mndu bya betego bakwana na inte anene bari barengera gisesa nigo baburi mu Gusii chamo mu MCA ito narwanirwa twarabobe kinende we say we are very sorry nyeto ga Kisii county goja go support the team ya Shabana itora masabiki for more than emiaka gete no mugabano yata yo Simba Arati because twarusire gwerende mopiro tonyorusira sana ka twago support boigo nigo batebruna intuna ba Gusii kati ya Nyamira na Kisii we are intuna ba Gusii kendi konsikio mu MCA itare ko boli weri goma anya ari ngere nge boundary nero na inde eyate bakane ngaki ekoti ntobugate tige kodi tamini goripotire getoseni Candice TV eridariane Brighton Makori.